Izvolite. Bok, Dobar dan. dobrodošla ti meni. Hvala, Eto. još bolje te našli. Tu sam te dovukao da te pitam, sad kad je sajam pri kraju, ti si tu bila kao izlagala kao charter i kao supplier Jeanneau brodova, jel tako? Okay. Htio sam samo vidjeti koje su tvoje impresije od ovih zadnjih 3 dana. Tino, tebi i cijelom tvom timu hvala puno na ovakvoj organizaciji. Dobro, zato kad smo pri kamerama ne možeš sad... Puno nam pomažeš u poslu, ovo je nešto što ne postoji u industriji, jako je lijepo. Prošle godine je to bilo malo drugačije, ove godine puno pitomije, puno ljepše i puno prizemnije u odnosu na ono što je bilo poluotvoreno. Ovo mi je meni, nama i ja mislim svima koji su ovdje, uključujući prijatelje, konkurenciju koju se svi držimo zajedno, nešto dobro što može dalje rasti i ima jako veliki potencijal u industriji. Reci mi, jesi zadovoljna sa brojem ovih naših poslovnih posjetitelja, odnosno agenata, jesi uspjela... Mi bi voljeli da ih bude više. Naravno. Jesi li koliko ovako, po tvom mišljenju, po tvojoj procjeni, koliko si imala nekakvih sastanaka, sastanaka sa agentima? Evo danas 45. Danas nije? Sa današnjim danom. Sa današnjim danom. Dobro. Je li ti to zadovoljavajući broj ili smatraš da se može odraditi više? A oni se vole prošetati na onu stranu i onda stanu negdje kod restorana, kafića, do tad su već umorni. Umorni i onda ne dođu do onog dijela. Dobro, znači 2 ulaza. 2 ulaza? Za sljedeću godinu. Morat ću dinamitom rušiti zgradu. Pomoći ćemo. Pomoći ćemo. Šta kažeš ovako, ostalo organizacija i to je bilo negdje gličeva, da se nešto nije... Mi smo strašno sretni, zadovoljni, puno ste nam pomogli, mi smo nadam se vama pomogli bar malo, a što se tiče supporta i svega ostaloga, hvala. Odlično, znači, vidimo se dobro. Ocjena je izvrstan 5. Hvala ti, hvala ti što si došla i hvala ti za intervju. Hvala što si nas pozvao. Možemo.